District Child Protection Officer, District Child Protection Unit is kasihil ka pentip menta kasngi strik jema ajabusan bai khulung kan thai badang chikha ya syai hakakmi hadukan deu kuai hajan sibil hospital Shillong hak posan steng AM step ini khulung menta idon hakajing page batsuma kalawai ba pernai Specialized Adoption Agency Shillong mana-mana ki badai bahyeng badon jingtip ini khulung kila ban kendu ya ke office District Child Protection Unit is kasihil dak bapun hau numbar North Line Rosau New Kendai New Arway Pra lani hak office ka Child Welfare Committee is kasihil hau numbar North Line Rosau New Kendai New Arway Pra lani hak kalawai bapernai Specialized Adoption Agency Room Support is kasihil hau pun numbar Kendai New Iway Arway New Prasan Kendai Lai hapo New Prosngi nadu bapenmi ini benar balada amdon bawan kam ya ini kelung on pembena ba ala banting no kat kum ka ai